Parekura horomia e te iwi o te ropu reipa. Nā, kei te akia ki ngā pirihimana i ngā whānau Māori kia whakatū kaupapa rātou hei aukati i te tokomaha o ā rātou tamariki e taka ana ki te he. Nā te tumu whakarai o ngā pirihimana i whakatako to te mānuka ki ngā rangatira ā-iwi i te ata nei. This is an opportunity and I encourage you all to grab it. Ko tana tūmana ko, mā tātou hei whakatako te huarai, mā lātou hei tautoko, mā lātou hei wakatena. I karangatia e te tari pirihimana e nei hui āmotu, hei whakakotahi ngā whakaaro me ngā mātauranga o te iwi, hei whakapakari ngā whānau ki te tiaki wa rātou ake uri, kia kore e taka ki te he. Ko te kaupapa o te rā nei, ki te kimi haere te huarahi tika mō ngā tamariki mokopuna, mō ngā tangata Māori katoa. Ke te awhi ko tēnei hui, ngā tangata i roto i te whare here, i rungi ta marae, mō tā rātou orunga tonu. Ki pēhea te tautoko, te whakapiki, te mana o taua whānau, tū atu i te reo. Nā reire, haramata reo anake te whānau e orai. Engari, mena koeira tētahi huarahi, e whakaarohia nei a mātou, pero me whakamātou tia. Kua roa ngā rōpū ā-iwi e whakahaere ani wā rātou ake ratonga, tiaki i wā rātou tamariki e taka ana ki te he. Ko te pūtake o ngā raru hei tā rātou, kei ngā whānau kē. Tā tata nei tamariki, engari, tuatahi, hei hā te tino raru, hei hā te tino hara i wangu te whānau. Kia mātou ngā pirihimana, tātou pia, ko te tuatahi, ko te menui ake, te oranga o te whānau. Kei te kawe e te tari pirihimana te kaupapa nei ki ngā kokonga o te motu. Hei a pōpō ki Rotorua. Joe Glenn, Te Karere.